Sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Brigade Al-Qassam, mengumumkan terbunuhnya lebih dari 12 tentara Israel di kamp Jabalia, jalur Gaza Utara. Kabar itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam setelah melawan tentara Israel dalam operasi kompleks di wilayah tersebut pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam operasi kompleks di area Blok 4 kamp Jabalia di jalur Gaza Utara, Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan bulldozer militer Des9 dengan rudal Al-Yasin 105, kata Brigade Al-Qassam dalam pernyataannya. Kemudian para mujahidin menargetkan pasukan Zionis yang membarikade diri di dalam sebuah rumah di Jabalia. Lanjutnya, sebuah perangkat peledak SAWAS diledakkan di dalam tank Merkava yang digunakan tentara Israel. Setelah pertempuran itu, Brigade Al-Qassam mengatakan tentara Israel menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Allahu Akbar wa lillahil hamd. الحمد لله حمد الشاكرين ولمن حمده عز الحامدين والصلاة والسلام على نبي المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لقادة العدو وعلى رأسهم نتنياهو الجبان الذي يتوعد رفح منذ أشهر، قتلت أرض جاهلها وأحيت أرض عالمها بحمد الله بعد تمكن مجاهدين بضرب جرافة D9 بقذيفة الياسين 105 بتاريخ 14/5/2024. لم يتمكن العدو بعد أكثر من 24 ساعة من إخلاء قتلاه من أرض الميدان رغم القصف الناري المكثف من الطيران والقصف المدفعي. هذا ولله الحمد والمنة. ونقول لقادة العدو ونذكرهم أن رفح ليست نزهة بل مقبرة لكم. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.